ama sa kan soi du chu tunlai hian boro chi sang sangin min nek na sa hle maya MNF hi pathian le kan ram tan ti tu kan ni a kan ngai poimo ber chu kan ram kan nam le kan sa khuwa him turani ti ani reng eng tiklai point chuti lai kara chuan hei tu hnai maya India ram zau zok kan thlir chuan kan sa khuwa ta na him lo thei turnia ngai thilte thleng alo om chho ta zela heng te hi tun ma chang toin MNF chuan hetiang thil kan ram kan sa kan nam le kan sa khuwa ta na him lo thei lo thlen hian huai takin nget takin kan lo do to thina central sarkar nena kanin kar han serap rapa hanin eprap rap le state dang tenen puwa hanin eprap rapa silai helte po han me puwa thleng poin chutia chon huai takin MNF ya lo ding to thina voin thleng po hian adin na ngai alani ti chuan in hei tunaya po foreign contribution regulation amendment bill 2026 FCRA kanti maya kha anron thoman omle ta parliament a pass mai turin sop chu ani don ti ania chu India rama Christian ten kan du lova ko san tho sang te po kan chong trai ruala he thil hi pass ani lo na tur le Christian te ta na har sana thlen thei tu ne kan theta wangin ti in ko san ho te po chong trai rual na te kan nei ani em chung changa po hian MNF chu ka soyang khan kan sa khuwa himna tura nge taka dingreng ani he thil po hi MNF chuan khau takin nget takin adova adu lova tun July ni saria hemi special intensive revision chung changa party sang ai ote thut khom na all party meeting a po khan ekan vice president Puzomo Hovin kan GS Puzote te le kan election sang tu Puzo Sef te khang te MNF party ai oa tel te khan all party meeting a khan he thil chung changa hian foreign contribution regulation amendment bill chung changa hian he thil kan do tla na nga ye party tinin ti in agenda angin AOB angin ziak tenen sem kwalin party dang tenen a po chutiang chuan malatura rotna alo thlen to amaro chu ro re lai party lamin hei chu PSC tenan zir chian lai nia tundin huna chuan ngai tuana kan seng thei rilo ti zonga an soya wangin all party angin o chwa ani thei tari lova chuponi sela engpo chuni sela MNF chuan adin na ati chianga chuwang chuan party dang te po phungbama somin he thil hi ido tlangang ti in rotna asosiam to chu party ang po ngetaka adin na ani rengani ti kha mi poiten kan hriat angain kan hria chu kan soi masadu tin pahat le chuan tu hnaya West Bengal te kan mu Christian te biakin beina te thlenga biakin chipa cross in tar te soi chiat ani tian chuan Christian ten nek chep na le ti du dana an tuarani eng thil thleng te po hi MNF chuan natakin adema atulang zela Christian te Mizoram chunga ni mo Mizoram po na ni mo kan him na tur hian he party hi tun ma changa nget tak le huai sen taka aloding to thin ang khan ading reng don ani ti po kha kan soi masadu ani he tun lai tunaya sarkar kan thon mek ZPM sarkar noya hian thil chi sang a thleng chowa mi party chung chan chin te soi ka tum san lova amar chu voina hian mi puite tana sarkarina mala ka tum dan le machop anei dana hian kan ram kan kalpui dan le kan kai hruai dan hi eng lam hinge kan hoya eng hinge kan tum ni mi puite chon har sana lo tok po ni sela tu te ma po hianin har sana lo tok po ni sela sarkar hianin hlok na tel thei don po chuan
eng har sana po lo tok sela enga ma ngai lo vela inor tlang lui zelang ti hi kan ang ta deuh ni hriat na hi kan neya hei hi sarkar tha kalphung ani ngai lova sarkar hi mi zong ta na ding ania mi zong ham that na turte an rem cha na te siam sak tu tur ani a chuti lai kara chuan tu hnaya ti hlotak mizo taxi app chungchang po hi soilan choling ka ria a ni zan lama zonet cable tv lama discussion a party ayo ten kan neya ke po kan party ayo in atel zinga ka oma ka telve a he thilian bi chen deuh chuan thilmak ang reng tak hi atam maya hey dizzy right anti hi aggregator anti zinga mi kha alo ni ta a aggregator kan ti chuan hey ola te po nga uber te po nga heng platform noya online cab booking system hi ani maya chu motor vehicles act kan ti noya section 93 noya motor vehicles act amendment act mga section 93 mga dalu ani a hetiang ruat thei na hi MNF sarkar hun lai point ngai to na te lom to thina amai ro chu kan ram tin mun te kan internet connectivity te kan communication system te tin mi pui din mun te thil reng hi thir ngai le film khur ngai tama chu wang chon uluk taka ngai to in khau taka kalpui ani lova mara chu tun sarkar a hian in pe lo le ti tura phut te chumi mang thei tura ti ngai danina asoi zong te ti si lo chuanin tuna hian mi pui taxi pu te le mi pui te min bar lui chho me ka heta hian taxi pu te chau anek lova mi pui nol pui kan him na tur te kan security zong a hi ti tur danina asoya kha ti ani lo wangin tuna hianin avain nam nul chho vek ania he van doi thla kina poi khop maya online cab booking system te hi mizorama thataka kalpui theini se a thate reng nen MNF point a party ang chon kan do hau lovanga do chi pon ni lova support chi pon ni ani na taka chuan mi puite ta na ol samna ania fair chungchanga te po du zat indoor ton khatianga in ton ngai lovin fel fai taka kalpui theina tur ani a amaro chu tun sarkar ina kalpui tum dan hi abila tholo ni motor vehicles act chuanin section 93 chuanin aggregator hi ruat thei ani anga ati a aruat dan tura chuan state sarkar ten central sarkar guideline siam an zomang atiani guideline kan ti chu guideline ania zom nge tura ziak zong hi ti na chu ani haulo amaro chu guideline sang zinga adan pui parliament mewin se sarkar ten central sarkar guideline siam hi an zomang ati chuan parliament du dana chianga parliament in uluk takinan thira mi pui ayo tho khom ten mi pui himna turte taxi driver taxi pute himna turte chung zong thir chuan pomton thei turin guideline uluk taka siama tulani ti kha parliament ngai dana nia chumi ang chuan guideline po chu siam ani a guideline po update ve zel ani a athar ber chu sang ni le som ni panga ani chuda chuanin aggregator ruat dona ti tur tam tak tarlan ani tani aggregator ina anti ve turte entinan mi pui phurtu turani induction training driver te tan an buat sayanga chuda chuanin him taka driver ten motor an khal thei dan tur inzirti na te an pe anga mi pui him na tur zel tin chu mai ni lovin accident alo thlen thulpoa first responder training kan tiang enge ni accident an motor khala khan accident passenger in lo to puita sela an chet la dan tur zong thilpoi mo te kha an zirtir ma sang ti te khang zong mi pui him na tur chi sang kha guidelines a awm vekani tin chu mai ni lovin aggregator mizoram a chuan dizzy right aniang chu
chumi te na anti ve tur driver te ta na an ham thana turang chi sang insurance noi nga ai claim lo tin chu ba ka enge ni tram insurance alo bera noi som aya claim lo chu po kum tin ti pun tur ti te khang kha an ti tur tam tak mi pui te him na tu le driver te ham that ve na tur kha guideline sa chuan oma amar chung zong chu kal kan si chuan tuna hian mi pui te no sarum takin min man lui tran tir ta a chu do dal na le har san na po awm pha ta a tuna har san nan to hian opposition tenemo tu tenemo a ma kan lak wang ani lova sarkar hian ama ki noka ama tal boya bok tu na hian a ok meka heya poi le a atur tu chu mi pui te kan ni le sini chuwang chuanin heng zong a hian ruam man na mathir omlova malak na ti photila adik lo lai kan siam thadon nia ti approach hrim a hi sarkar kalphung tur ani lova sarkar noi ziani chu he thila hen har san na kan tok meka tin mak deu mai chu enga tinge he sarkar he ani na dizirai thi adu sak em mai le ti hi zo na lian pui ni ta ni a phena enge om ti hi zo na lian deu ni ta ni mi pui nol pui zo na po ni achan chu dizirai te hi fair competition kan ti anga than po ani lo ni in alanga india rama aggregator tam tak anom ve tuna phaya kan kal chon ola te kan te uber te kan te dang ponom maro chu mizoram sarkar chuan tuna chuan dizirai kha a monopolize tira an ma ni chau ti thei turin ada ti hi alang reng maya chuda chuanin sarkar ho tu te tu soya po zep thren a om ni na langa platform fee za a cheng ruk zel an lak turte chumi atanga GST an lak turte an soya heng hi up management up application kalpui na tur liawa man turan ye ti zongin sarkar ho tu te nan soya maro chu zone discussion kan hriat bela chu sarkar lam ayo nan soi chu a hlok no ma piang hi 50-50 in sarkar le dizirai tin anin semang ti kha lo ni le sini chu ma chuan mi pui hne na po soidu chin le soidu lo chin kan nei thina he hi poi ka ti a tin mak le deu mai chu registration fee la tat mai ni atira pe chon an du tho ma kum khata cheng zaruk zel an te ni kum tin renew nga in do dal na om ta phata anin thlakhrung le a reilo te chungin registration fee kha zanga an tla tha kum tin ti ngai lawang one time registration aniang anti le loya atira pe chon an du tho ani registration fee hi taxi heti zat atanga klingkhom tu registration fee tam ani sum tam tak ani a chu aggregator dangina anti vengai lo ni ta ni tin heng fee tax kan ti ho reng a hi india rama chuan india dan pui noya chia reng hi dan ina thunei na apek ani lo chon lak athiang lo hrim article 265 constitution kanen chuan authority of law angai ni voin thenga zona lom ta chu heng registration fee cheng zanga the khoi authority of law atanga collect nge ni ti hi zona lian deu ani meka authority of law om lawani phei chuan cheng zanga registration fee lak na tur hi authority khami law constitution ina aphut tlat authority of law kha om lawani phei chuan hei hi thilni phunglo lutuk ani a chuwang chuan tuna hian mi puite ta na thil thatak tur ni alang mi puite poina kan nga ve ngoi hi ni khwalo takin tuna hian a chuak chho meka a to pa tuar tu chu mi puite kan ni le ta a hei hi sarkar thazia ani ngai lova dap chop dai chop ar khothim dai ang chi reng hi mi pui ngong mi pui te sum le pai an pocket ngong thila chuan risa kalpa ar khothim daya thilti mai chi ani lawa chu mi pui ten kan tor thina wangin hei hi sarkar mu mal lo zia ania
hetiang sarkar kan nei hi avan doi thak tak zeta ni ti kha kan soidu ani tin pakhat le chuan kan soyang le kan ti dan hi ain min lo thin na sakhop hian ka khia a hey RTI langtlang sarkar thate na ni khovel jong jong a khovelina a hoi ani a India dan pui point right to know hi India dan pui interpretation sang po right to know hi fundamental rights zinga mi ni ti hi Supreme Court te po hian anem nget zing khopa chu mai ni lova a big liavin right to information ek kan nei bo ne maro chu langtlang chu mi na ati tum langtlang hi kan kal pui dan hi amak ti mai lo chu ke chu ni ka soi thiam lova RTI application te hi a chan na han ena politically a chan na in pe hi a om tamaya heng te hi chu sarkar dan ani a India dan ani a India ra ma kanom chung chuan dan noya official ten an chang mai tur ani SPI win information akuta omani chuan min information aron dila SPIO kuta omani chuan SPIO in I helloin api mai turani SPIO tan ni somthum hun pe kania chan na turin ni somthum kha ha thlen turtina ni reng lova document then khatla khom ngai lo omanga information then khatla khom ngai lo omanga chunga tan chuan ni somthum hi hun pe la ni somthum chung hian chang ngei sela ti in a hun rei thei ber tur kha dan chuan asoi chawani chuma chuan SPI win information akol ani chuan RTI application alu rolin chan mai turani ama ro tu na kan kalpui dana chuan ZPM tu na sarkar kan thon bank noya chuan RTI han do kan sang paltlanga minister in an approve thin ti hi chana kan mu atangin kan mu to dana chen chiang ani hei puma pian te pon oma puma pian te RTI zona zo tai mazinga mi ani a puma piana zona chana pakhata phei chuan I thil zo hi puzoram thanga sarkar huna po khan tia chana te omani chu official tong po ni lova RTI ni phung po ni lova a chang tu kha chiang ani minister ani ti chiang ani minister te chan tu ni lo RTI hi chu wang chon parliament dan siam chu po sarkar tha din na tura poimo lot lak langtlang sarkar om theina tura parliament dan siam hi kan pong sual na sa ani transparency kan lau tlata RTI information deal na ron lu reng po minister ina approve kan tum vek chuan enge thup kan tum enge transparency chu atrul na kan ti chon ei rung na do na man ro thaberani ei rung na do na man ro thaber kan nok kan ti chon enge kan rilru a chiang ani RTI chon enge phut kan ti chon section 4 noya pe chon zongai lo public information SPIO khanin an malang na zong kham mi puin hena atam theyang ber apuang zar char zok turani apuang zar char anga chumi pialama min zona alo nei ani chuan avadi lang ti ani ma zok chuwang chuan transparency kan hlau mai te RTI zona chang tura SPIO te ringam lova minister ina approve kher kan tumte chana kan hu dang po kan lar soyang tuna chon soila rem li lawa chuwang chuan e ruk do na man ro thaber langtlang kan hlau chuan enge ako ti hi chiang ma chu mi pui te point kan thriat atul khop mai RTI zona information commissioner chief information commissioner in hearing full bench in CIC le member pani te telna full bench ina hearing neya he information hi pek turani e ati thap to po high court ta king mek chutiang sarkar noya chuan RTI hian pong suala tok na sa akong abum bo ma apoi chu mi puite ding na chan vo ra be na
nasatak ani ti lai hi kan soi wardu ani tin chu chuan enge al en tir kan ti zel chuan lang tlang kan hlau chuan corruption do na man ro saber chu lang tlang ani box si chuan enge kan hlau ber kan ti chuan corruption a hian enge kan thlen chin ti lai hi engang takin nge kan tal nok ti hi zona lian khop mai tuna hian a soi lamai chuan kan soi pial thaviau corruption a filim te hi kan hanin ti chiama ani le tu tenge filim lo chu filim lo nia an soi te filim lo nia an pu chan an be chan a chu eng tenge kan ti chuan restricted tender ti te ni thina na tun sarkar hi restricted tender petam berlot lak ani meka restricted tender an pek dana an du zong chau te an pek theina tura 5% below a chan phalo ti order te chu ko tan challenge satuna high court in astay meka ni high court ina astay ngai thupek chua sarkar high court ina astay ngai thupek chua tu khatiang thupek chua tu sarkar ni te po aza thak ani ti kha kan thethiam che lo ani mai thei chutiang khop chuan contract 9 pek dana po court enroll nga in tuna aw meka tin kan bi thuak thuaka lokayukta rengot po hian thu boy lo in chia nual maya ramrikon 2854 sakortui chhun road kan ti kan soi mek te po mani lokayukta in preliminary hearing aneya lokayukta in enge order a chuan chuan lo lang kan ti chuan he thila hian contractor ni lo na tho tira nia wangin tunge kan ti chon kan hriat kha ZPMPSC member ani kha a hnai na muan pha a work quality na chiat pha boka ti zong zong lokayuta khan an order a po khan reflect ani thilrap thak han tila thilmak tak po hi an soi pial thei zela din chu ba ka lokayukta website kan en thuak chuan heng project in total injirtir na ti samagra noya kalpui education department noya kalpui ate po hian diklo taka official position man sualna indu sakna tili te ne na thodu na tur chungcha hian a omani ti in chung te po chu lokayukta hian thubuai inchia alo om mek boka tin chu ba ga chuan thil dang tam tak zinga Mizoram Police Headquarters ina work contractor pek dana summan diklo na ti te tin heng baka hianin grade A rice bufai grade A supply tur chungchanga thune ina man sualna le indu sakna chungchang ti te ACB na chui mek te chu chu Mizoram lokayukta case ho ani a tin chu baka chuan heng department UDNPA PWD Mizoram PWD heng ho hnuaya contract restricted tender in pek dan chungchang lokayukta case te chung chuan website ta alang kau ani a detail chuan soi lo wila tin chu ba ga chuan leng puiram chungchanga ramthral chungchanga CBI in tuna an sui chho meka preliminary inquiry te an ti boka tiang chuanin he sarkar kum ni le claim chawa po hian corruption allegation corruption in puna lian tham tak tuna hian a in chia mek ani hetiang kana hian atong kama mi te midang te corrupt big le mani corruption ve talo anga han in soi thiam taka han in soi ang chiang te hi chu mi pui te hian tu tenge corruption na kan puna kan te na man le tu na kan man mek ti te po hi abuk na apatla kha kan khai ton thiam angaya tu soi thiam na jong le soi ro pui ang taka soi thiam na jong a hi awoi om vek lem lova mani na te na fel tak kan lo nei ve angai ti te po hi kan hriat a thunin ka hria a chung chuan in poi deuh mai chu hrin anei le ta ni work contract kan ti te restricted tender mga inpek pia lama party mi te emo tu emo du sak big te ta na contract ni chia lo anga lan tir tumbok sia work supervisor tia hanin ruat ang chi te tin chu ba ka GST pelo thei tur zonga na amount claim te chan noi zonga ma kan la ka wangin Mizoram sum le pai din hun tu na hian kan ti chemek bokani
kan sum le pai din mun chiat zia chu kan soi toa kan soi thina assembly house ate po an chai na sa a kan le batling khom rengot po kan budget pass ain alo tamta chu mai ni lova sum tho chua kan sum tho chua na tura apui ber work contract kan ti ho ni chin ka soyang khanin a chan noi zong te a GST pelo zong a work supervisor in ruat zong te le diklo taka thil kan ti awangin kan sum nar GST te chu atla niam duai mek ani sang ni le som ni pathum som ni pali atang khan kum telin sang ni le som ni pangan ni ruk theng hian kan GST collection atla niam zat ani chu khovel ma son rual hian ke kan pen ve ni chon kan GST la khom tai apung ngei turani engkim thil mana sang chawa sarkar na toklopo pung zela chuwang chuan sarkar revenue po apung zel turani chu khovel ma son rual kan economy akal ve ni chon state dangte rual akal ve ni chon apung ngei turani amara chu enge kan di chon data kanen chuan sang ni le som ni pathum som ni palia kan GST la khom chu vaibel che zakwa som sariani sang ni le som ni pali ni nga chuan vaibel che zakwa som thum pasariat la thani chu sang ni le som ni panga ni ruka pe chon zakwa som thum pakhata atla niam le to ni chu chuwang chuan kan sum din mun en hian kan sum lak lu dan din mun ten hian state dang ten ma an sona malaman pan mek lai hian an revenue te pun so zel lai hian ke ni chu niam zong zarin tun kum ni le chan ve kum thum chung hian kan kala financial year pathum ka soita ka tang po khan atla niam zong in kan kal ti hi chiang em chu enge chan kan ti chuan diklo taka work contracts kan pek wang te work supervisor ti in vua chop manga GST chan zonga kan khosak wang te chung chuani ro rel na fello le dikloina a hrin ani ti kha a chiang em ani chung te chu thanem ngai takin voina hian kan soi duwa atlang kumna lama chuan tuna hian party dang te din mun emo an buai na to emo an chung ko buai na emo va soi sak katum lova kan soi sak ngai lowin an chung in khoma Chief Minister Finance Advisor thu soi te po kan ria a fia em a ke ni soi ngai lowin khang atang khan mi puite min ria tir to ni